Yego ku murongo wa telefone rero turi kumwe na Colonel Rukundwa Makanika Michel. Reka tubanze tukuramutse ati muraho. Muraho neza. Yego akenshi na kenshi abantu bavuga ko ushobora kuba waratorotse niko twabyita mu kinyamurenge ingabo za Kongo. Sintego cyane yatumye ukora icyo kintu kugeza ubu ngubu abantu bakomeje kuzibazaho. Kugira ngo impamvu irazwi iragaragara. Ariko abaturage bari gupfa iwacu tutakwihanganira kuko ntabwo twarebera abantu bapfa ngo bashire ngo turabone ubwishyu dukora abantu barashize. Nimba turi muri leta turimo ko tugira ababyeyi tugiye iwacu, ababyeyi bacu batagihari natwe iwacu harashize. Umuntu tuba dukora iki, tuba dukorera iki? Ko twigisigaza turengera abaturage n'izabo bakaba batarimo barengerwa, urumva twakora iki? Twahisemo kuza kubabarana n'abaturage, kuza gufatanya nabo kugira ngo dushakane amahoro yabo kuko abari bashinzwe ntacyo bakoze, bararerereye. Hanyuma n'imbaraga ki mushobora kuba mufite zo guhasha imitwe y'inyeshyamba ikomeje gutoteza abaturage n'amatungo yabo? Imbaraga turazifite ko turi kumwe n'abaturage kandi dufite ukuri ko kurwanira ukuri kw'abaturage no kubaho kw'abantu. Kandi n'ubundi iyo bagize imbaraga baba barageze ku cyo bashakaga n'ubundi ntacyo ntibakigezeho ko bakishakaga. Tuzarwana kandi tuzabitsinda. Kuva ku munsi wo kwa kabiri hari ingabo zagaragaye mu gace k'Itombwe, twavuga za Mibunda, mu Turambo no mu Gipupu, bavuga ko ari ingabo zanyu. Sinzi mba ibyo bintu mushobora kuba muzemera. Ingabo zacu zogera mu Gipupu ntacyo zigiye gukora. Iyo zihemutse zagera muzamenya ko zageze hari n'icyo zizahindura. Ingabo zacu ziri mu Gipupu ntazo dufiteyo, nta muntu wacu uri Itombwe. Abaturage nibo bacu bavuyeyo barasenyewe. Urumva nimba ari abaturage basubiyeyo aho nakwemera ko ingabo zacu ziriyo, ariko nimba ari izindi ngo si izacu. Twebwe izacu ni abaturage basenyewe muri ako karere waruvuze, tuzasubira nayo nabo. Kuba batarasubirayo nta zindi zaje kuko nibo bacu nibo dufatikanyije. Hanyuma kugeza ubu ngubu hagaragara umutekano muke mu karere ka Minembwe. Inyeshyamba za Mayimayi zacyakomeza zidoga ndetse zinavuga no ku mamotorora bakoresha ko umunsi n'uku wundi bashobora kuba batera abaturage ba Minembwe, kandi ariyo ntego yabazanye yo kubarinda umutekano no kwifatikanya nabo mu mubabaro bakomeje kugira. Ese ibyo bintu ntabwo babiretse ko babivugira kuri za motorora n'ubundi ntibabiretse n'ibyari batabikoze. Hari umunsi babiretse n'ubu ntabwo batuje kubera imbabazi bagiriye abaturage basigaye muri Minembwe, ahubwo nuko bananiwe kugera ku cyo bumvaga bagomba kugeraho cyo. Yego, hanyuma se hari ibyo mushobora kuba mupanga, sinzi nimba mushobora kuba mupanga kugira ngo muhashe imitwe kuko ikomeje gutoteza abaturage muri iyi minsi ya vuba, kuko abaturage n'umutekano wabo utameze neza. Nabaha nuko twaje gufatanya nabo, aho kumwe nkaba babiri, ni ukuvuga ngo aho ahari habuze umuntu ubu turahari, kandi ni ukubabwira ngo bahumure. Nta mpamvu yo kuva iwabo no kuva mu gihugu, tuzarwana kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso, ariko kugeza tugaruye uburenganzira bw'abaturage n'umutekano w'abaturage. Turi kumwe n'abaturage nyakujana. Kugira ngo dukure mu rujijo, kugeza ubu ngubu hari abavuga ko mushobora kuba mwifatikanyije n'uwahoze ari umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi ba M23 wa Makenga. Ibyo bintu mushobora kuba muvuga iki mo Colonel? Amakenga se ari hehe? Ababivuga ni abantu baba barose n'inama bashaka kureba ibindi bintu mu mitwe y'abaturage n'abantu baba bafite ibindi barema. Makenga ntawe turavugana, ntawe turi kumwe, kandi sinzi wenda impamvu ituma wenda aboneka uyu munsi aha ngaha kuko n'ubundi ntabwo yari asanzwe ari mu gihugu kuko yabuze igihugu. imurenge.com